smo. Se pa tačo. Vse najboljše zate, vse najboljše zate, vse najboljše, dragi Alan, vse najboljše zate. Si pojel tudi ti z nami? Vse najboljši, ne? Ja. Roza konca sveta, ma vse le se najboljši. Tako, lej, se vidimo, mislim. Ma zdaj, veš kaj on misli? Da smo postali neprijatelji. Ne, Res. to je še 4. avgust, veš. To je 4. avgust in mi... 18:30, tam nekje. Ja, niti, zdaj smo ostali bolj kasno. Kasno. Ob 3 popoldne, ma, rečemo. Nismo bili mi krivi. Zdaj pa smo naredili tu, ne upam, da boš vesel. Ja. Si zaželimo vse naj, dosti žensk. Tako, milfic. Milfic, Grammy, karčeš. DJ-jev, vseha. Vseha. Šola, faks, naredi šolo, lej. Tisto tudi, ja. Porko, kulo, ja. Lej se narediš vsaj par izpitov, preko prijem domov. Ja, ne, se mu manjka sta samo še 20. septembra. Mi je povedal zadnjič. Ja. Edino čas me kdo zlahal, ne vem. Vem, da nisi. Jaz mu ne verjamem. Ker je tam Pompadour celo leto, tam stanovanje. Ja, s čuterjem, zdaj danem tajta, ne vem kaj. Ja, ima. Kaj je influenciral, čuter. Ja. Kaj? Neč, ne? Ja. Upamo, da boš vesel. Tako. A ja, ti povemo, lahko nas vidiš zadnjič. Ja. Zdaj je 6. Ja, pokaži. Zdaj gledamo televizijo, lej. Čakaj, damo še na glasbo. In na news, Tropical Storm, vidiš? Mi smo točno tam, kjer je najhujše. Kaj sem naredil? The winds are near 45 miles an hour currently. It could strengthen to a hurricane when it makes landfall. We're thinking border line tropical storm and category 1 hurricane. Now here's the thing, I want you to pay attention to where the center of circulation is, because the tropical storm force winds extend out 70 miles from the center. So we always say, let's focus on the landfall point. Don't do that, because you will feel the effects 70 miles outside the center on... That's a circle. That goes out in every direction like spokes on a tire. So where is it headed to? Here is the swath for you. Right now it's moving west at 7 miles an hour. We anticipate it to move more west-northwest as we head overnight and make landfall midday tomorrow. Napite se, ne previč. Ne boš ko mi. Ma, ja neč. Bomo te ključili, ne? Ja, pozdravaj iz Amerika, ne? Zmenjeno. Bodi fajn. Ajde. Čau. Čau.